ONG Promo Haïti. Daddy still on the beat. Check. Ok, nou tourne pou yon pi bel video. Jodia, nou vin pale ou de baki popüler ki fè yon tweet sou Jan 12 ki vreman epatant. Jodia, anpil moun ap kestyone tet yo. Eske sa mche di a reyel? Ou non? Ebyen, nou pou konen. Nou pral gade reaksyon, koman tout komante yo ye, reaksyon lot atis yo. Avan nou kontinye, nap pou koman ou kapab abone pou ka resevo a mesaj a chak lè nou la gen yon video. Mersi pou pasyansou. Ok, nou tounen tout suite, nap jis ale sou tweet baki te fe pou nou koman sa te ye e reaksyon fanatik yo. Nou pral li tout komante pou avant tout nap djou mersi avek ou menm ki deja abone e ou menm ki pral invite zanmi ou fe sa tout suite. Men sa baki te di nan tweet la. Yon fi ki de kont Jan 12 sa ou swa yon mélange. Bon, mwen menm ba konen. E ou? Yon ti kesyon, eske ou konen? Bon, kounya la, nap suiv komante yo. Just gade komante yo e pi ou menm pou al komante an ba video an sur YouTube. Pa bliye like, partager, komante. Afe Jan 12 sa, mwen mta reme konen. Eske ou menm ou ka informem, fon ti komante, lè nou lage video an, pou ka di nou. Merci.